Dario Čičak, 150 kg. Neka se pripremi Nikola Dajković. Vrijeme. Moj problem. Evo nas nazad. Good lift. Prošao nam je bench press grupe C i Nikola D. Dajković, 200 kg. Neka se pripremi Adis Sada Jakić. smo na deadliftima te iste dvije grupe. Mi se približava kraju. Malo smo i mi uzeli pauzu za komentatorskim stolom. Ipak ovo su jako duga 3 dana. I već je svima potrebno ponešto odmora. Sva sreća, tu Vrijeme. je Hell Energy. Slijedi nam Nikola Dajković, 200 kg. Lagano. Good lift. 3 bijela. Adis Jakić, 200 Očekivano. kg. Neka se pripremi Evo, Ivan Ćorić. Vidite i tablicu. Dejan odmah napada državni rekord u deadliftu u Master 2 kategoriji do 120 kg. Adis Jakić 200 kg Vrijeme. za Adisa. Benčao je lijepih 150. Premala stolica. Ja... Ne treba mi. Good I lift. good lift za Ivan Ćorić, Adisa. 200 Idemo kg. Neka se dalje. pripremi Dejan Rodiger. Dosta openera sa 200 kg. Vrijeme. Vjerujem da ste tijekom bench pressa grupe D čuli zagrijavanje na deadliftu od grupe C. I sada su nam se juniori počeli zagrijavati za deadlift. Ivan Ćorić, 200 kg. Lijepo. Good lift. Dejan Rodiger, 203 kg. Pokušaj obaranja državnog rekorda. Neka se pripremi Krešo Samardžija. Evo ga. Stiže nam, nadam se, novi rekord u deadliftu, Master 2 kategoriji. Tokom jučerašnjeg dana palo je 22 rekorda u Open kategoriji. A evo, stižu i novi rekordi u Master 2. Lijepo kontrolirano od Dejana. Good lift. 3 bijela. Krešo Samardžija, 205 kg. Neka se pripremi Robert Blešić. Vrijeme. ...205 za Krešu.
Lijepo je to spustio Krešo u svom Good stilu. lift. Lagano skuplja Robert Blaze, natjecanja 230 kg. iza Neka se sebe. pripremi Mate Maleš. Sjećam se kada je, možda mu je to bio mislim drugi mit kada je izašao, ja sam sudio. Skupio je nakon toga nešto iskustva, upoznao se sa komandama, zagrijavanjem, attempt selectom. Vrijeme. Čučan mu je dobro prošao, a vjerujem i benchao je 152,5. Stiže nam Robi. Robi 230 kg. Isto nježan. Good lift. Mate Maleš 235 kg. Evo za Neka kraj se pripremi Dario Čičak. openera na deadliftu, tu nam je Mate Maleš. Mate Maleš Good. Vrijeme. jedno vrijeme i u openu je držao rekord, vjerujem da će sada to podebljati i u Master 1 kategoriji. Good lift. I Dario Čičak good 160 lift za kg. Matu. Neka se pripremi Ivan Ćorić. Rekao bi jedino malo sporo za opener, ali očigledno je odlučio to iskontrolirati na lockoutu. Vrijeme. Slijedi nam drugi attempt. Dario Čičak 160 kg. Tablica se požutila. Fino za Darija. Evo pogledat ćemo i kratko tablicu. Good lift. Mate Ćorić, Maleš 210 kg. Neka se pripremi 248 Nikola kg Dajković. je prijavio. I Dejan 220,5. Vrijeme. Slijedi nam Ivan Ćorić. Ivan je provozao. Good lift. Nikola Dajković 212,5 kg. Neka se pripremi Adis Jakić. Nikola 212,5 kg. Vrijeme. Idemo. I good lift za Nikolu.
Adis Jakić, 215 kg, neka se pripremi Krešo Samardžija. Slijedi nam Adis, 215, lijepi, 15 kila jump. Nakon njega Krešo Samardžija sa istom Vrijeme. kilažom. Idemo! I good lift, lift. bravo za Adisa. Krešo Samardžija, 215 kg, neka se pripremi Dejan Rodiger. Taj krik na zaključanom liftu Vrijeme. potvrđuje dominaciju. Imaju sada dogovor što će pak prijaviti za treći attempt. A Krešo nam napada istih 215. I još Good jedan good lift za Krešu. Dejan Rodiger, 220,5 Krešo kg, pokušaj obaranja državnog rekorda. fino Neka ide se pripremi kroz ovaj Robert Blečić. mit. A tablica se nastavlja žutjeti. Vrijeme. Imamo A nije. Pardon. i neki napad na Master 1 rekord u 105 kg kategoriji od Nikole. Vrijeme. Slijedi nam Dejan Rodiger, 220,5. Podebljanje rekorda u 120 kg kategoriji u Master 2. Bravo za Dejana. Good lift. A nosi Robert Bleš, 240 lifterice. kg, neka se pripremi Mate Maleš. A iskreno čuo sam da će i u 9-3 sljedeća dva flighta biti jako dobri lifteri koji, premda su juniori, ostvaruju neke opasne brojke. Vrijeme. Tablica nam se zeleni za sada, svi liftovi su dobri. Ide nam Robert, 240 kg. Sporo, ali sigurno. I Good good lift. lift za Robija. Mate Maleš, 248 kg, pokušaj obaranja državnog rekorda. I evo još jedan napad na državni rekord. Robert Blečić. Loadali su 248 kilograma. Suci provjeravaju da li je sve u redu. Vrijeme.
fino, iskontrolirano. Good lift. Zadovoljan Dario Čičak, Mate. 170 kg. Neka se pripremi Ivan To će Ćorić. prijaviti za treći attempt, vidjet ćemo. Prebazit ćemo samo kratko na tablicu. Biti će još jedno žuto polje. Za sad 3 napada na rekorde Nikola Dajković, Dejan Rodiger i Mate Maleš. Dario Čičak nam je tu, 170 kg Vrijeme. za Darija. Šteta. No lift. Bio je jedan probao pa se... Drago mi je da po izrazu lica Ivan Ćorić, Dario se 215 čini kg. zadovoljnim Neka se s ovim pripremi Krešo natjecanjem. Samardžija. Slijedi nam Ivan Ćorić, 215 kg. Vrijeme. Idemo. Ivan Ćorić je 215 kg. Nažalost ništa. Odvojio je to od poda. No lift. No lift. Krešo Samardžija, 220 No. kg. Neka se pripremi Nikola Dajković. Trener ga kaže što je bilo i smanjuje tugu. A slijedi nam Vrijeme. Krešo Samardžija, 220 kg, 5 kg jump naspram drugog atempta. Idemo Gospić. Eto ga za Krešu. Good lift. Good lift. Krešo Nikola u Dajković, revijalnom 220,5 tonu. kg. Pokušaj obaranja državnog rekorda. Neka se pripremi Adis Jakić. Nikola Dajković napada državni rekord u Master 1 do 105 kg. Mjesto 20,5 kg. Idemo Nikola. Dobio je i down komandu, čekam odluku sudaca, Good lift. no good lift, Adis Jakić, 2 naprema 1. 225 kg. Neka se pripremi Dejan Rodiger. Slijedi nam Adis Jakić, 225 kg. Ako se ne varam, promijenili su treći attempt, dodali su 5 kg. Vrijeme. Idemo Adis. Ajmo Adise. Četiri plate za Adisa. Daj ga! Ne daj! I
čekamo. Good Good lift. lift. Dejan Rodiger, 220, Krik 225 pobjede kg. za Adisa Jakića, Neka se a pripremi sada Robert nam Left. nakon njega slijedi Dejan Rodiger sa istom kilažom da dodatno podeblja rekord u 120 kg kategoriji. Vrijeme. Idemo Dejane. Ajmo Dejane. 225 kg. Fino kontrolirano. Good lift. Bravo za Robert Dejana. Left, 250 kg. Neka se pripremi Mate Maleš. I evo kratko oko bacamo na tablicu. Čekaju nas još samo 2 deadlifta do kraja C grupe. Robert sa Vrijeme. 250 kg. Nakon njega Mate Maleš želi dodatno povećati državni rekord u Master 1 kategoriji. Robert 250 kg. Idemo, Robi. Ide, prošlo je koljena. Ja isto da je bio downward motion, bar se meni činilo, čekamo konačnu Good odluku. lift. Ali evo, good lift. Mate Maleš, 260 kg. Pokušaj obaranja državnog rekorda. A evo, meni se priključio jedan stari kolega. Možeš se i predstaviti. Polukomentator Borna Kraljević. Evo, Borna Kraljević, jučer u prime time-u, a danas u... Backstage. Vrijeme. Malo hendlane pa sam došao iskomentirati dio. Evo, Čekat. Malo Ma- battle za 83 juniore poslije, ali idemo pogledat Maleša rekord. Mate Maleš. 260 kilograma. Opa. Amo Maleš. Ide. Kako lijepo. Ovo će da. Bravo. Good Mate lift. Maleš. Svaka čast, Neka se za čini mi deadlift se pripremi grupa odličan, D. odličan meet. A Maleš je imao Borna. prije, jel da, u 83 u Openu rekord, ako se ne Da, varam. da, u 83, 251 kilogram. Evo, snimam ja već odavde. Kako si zadovoljan sa jučer, sa mitom? Prime time, odlično. Mislim i atmosfera je bila odlična, bila je puna dvorana. Jel, tako da svaki lift je imao hype. Naravno ovi jači liftovi, malo veći hype. Ali stvarno i od organizacije do svega odlično. Da, nije te bilo godinu dana od zadnjeg Bjelovara, ali si se pripremio i podebljao osobne rekorde praktički u sva 3 lifta, u benču i čučnju jesi. Marko Piljak, Tako 100 kg. Tako je, Neka bench se i pripremi čučanj, Noa 15 Mišić. kila sam dodan u totalu zajedno sa benchom i čučnjem. Deadlift je Vrijeme. bio nešto slabiji, nije jednostavno bio dan, ali evo, toliko od mene, jer vidimo da sad kreće zadnja grupa, jel, pa Evo, hvala ti što si mi skratio ovu kratku pauzu. može. Možeš pratiti odavde ako te može. Ne, iću malo tamo popratiti svog liftera iz Osijeka, moramo pisati tempove,
Ali taj battle Good je lift. isto zanimljiv u ovoj grupi, jel? Noa Mišmeš, Taj battle je 190 zanimljiv u ovoj kilograma. grupi, Neka 2,5 se kila pripremi razlike Dino između prvog i Odobašić. drugog, da. Biće zanimljiv deadlift svakako. Lijepo Ništa. to poprati. Sretno. A morao bi ga naštimat, nema veze. Vidimo se. I Vrijeme. evo, Noa Mišmešić, idemo. Evo, između atemptova Dino kratki Odobašić, 200 osvrt na kilograma. tablicu. Neka se pripremi Val Krenuli Adrian smo de sa Kleva. openerima na deadliftu za grupu D. Čekaju nas još E i F grupa. Vrijeme. Good lift. I good lift za Dinu. Val Adrian de Kleva, 215 kilograma. Sljedeće neka se pripremi Valentino Tomić. Vrijeme. Čini mi se da malo i po Good lift. satnici kasnimo. Po nekoj Valentino procjeni Tomić, sada je 227,5 trebala krenuti kilograma. već Sljedeće neka se pripremi Gabriel E Friščić. grupa. Vidi se da je umor tu. Evo, to vam je dokaz Vrijeme. donekle koliko i sami spoteri utječu na mit. Ne u ovom slučaju da ih ja krivim, nego jednostavno umor kroz ova 3 dana, svaka im čast. Neki od njih su sva 3 dana na platformi po cijeli dan. Vjerujte, to nikako nije lagan posao. Valentino Tomić, 227,5 kilograma. Veoma brzo. Good lift. Gabriel Friščić, 227,5 kilograma. Sljedeće neka se pripremi Borna Krog. Evo, moram priznati Vrijeme. da ćemo imati napetu bitku u 8-3, ispričavam se, ko će pobijediti. Gabriel Friščić, 227,5 kilograma. Fino. Good lift. Evo, kratki osvrt na Borna Krog, tablicu. 230 kilograma. Sljedeće neka se pripremi Jakov Mršo. Gabriel Friščić za 2,5 kilograma Vrijeme. će voditi Luku Kečkeša nakon openera. Stoga jedan lift ili samo čak 2,5 kile ih dijeli. Bravo. Ukoliko budu imali isti total, Good lift. vidim
Luka Kečkeš Jakov Mršo, 232,5 će imati kile. prvo Sljedeći mjesto neka se budući da je pripremi za Ruas 800 Ediger. grama bio lakši od Gabriela. Vrijeme. Jako zanimljivo bitka u 8-3, a vjerujem nakon toga i u 9-3. Jakov Mršo nam je na platformi 232,5 kg. Good lift. Ruas Ediger, 235 kg. Sljedeće neka se pripremi Luka Kečkeš. Vrijeme. Ruas 235 kg. Good lift. Luka Kečkeš, 245 Evo ga. kg. Sljedeće neka se pripremi Pavo Luka Švenda. Kečkeš 245 Vrijeme. kg. Vidi se, Gabriel je poveo u čučnju. Tu su blizu benčali, ali na kraju će deadlift uvelike presuditi o prvom mjestu. Lijepo od Luke. Good lift. Nastavljamo Pavo Švenda, 260 ovako kg. lijepom Sljedeće tonu, neka se pripremi Bruno a Perković. Pavo Švenda nam otvara sa 260 kg. Vrijeme. Dvjesto 60 kilograma. Good lift. Čini mi se da mu je skoro utek pao na nogu. Bruno Perković, 260 kg. Sljedeći neka se pripremi Marko Filjak. Slijedi nam Vrijeme. zadnji opener grupe D. Bruno Perković. Kakva lift. gromada. Marko Filjak, Bruno. 120 kg. Sljedeći neka se pripremi Noa Miš-Mešić. Kao gigant među 83 kilograma lifterima. Sada nam slijedi Marko Filjak, 120 kilograma na deadliftu. Vrijeme. Fino i lagano. Good lift. 3 bijela. Noa Miš-Mešić, Evo, 210 kg. možete pogledati Sljedeći neka se tablicu pripremi Dino Odobaš. kako je stanje trenutno. Zeleni se
Da vidimo Luka Kečkeš 12,5 kila jump, a Gabriel 10. Tu bi se Vrijeme. mogli izjednačiti. Good lift. Bravo za No. Dino Odobašić, 220 kg. Sljedeći neka se pripremi Val Adrien de Kleva. Ti s nogama i ja. Vrijeme. Dino 220 kg. Idemo. Good lift. Val Adrien de Kleva, 235 kg. Sljedeći neka se pripremi Gabriel Friščić. Vrijeme. Idemo. Lijepih 235 kg. Good lift. Novi rogovi Gabriel utezi Friščić, stvarno 237,5 izgledaju kg. Sljedeći neka se pripremi Valentino Tomić. Vrijeme. Gabriel Friščić jumpao je za 10 kg. Opener je bio dosta brz, stoga vjerujem da ne bi trebalo biti problema. Možda i premal Good jump, lift. ali Valentino Tomić, 240 kg. onda ostaje momentum za treći attempt, što će pak prijaviti 257,5 kila. Vrijeme. Good lift. Jakov Mršo, 242,5 kg. Sljedeće neka se pripremi Ruas Bediger. Vrijeme.
Good lift. Ruas Bediger, 245 kg. Sljedeći neka se pripremi Borna Krog. Vrijeme. Good lift. Borna Krog, 250 kg. Sljedeće neka se pripremi Luka Kečkeš. Vrijeme. Karlo Međugorac nam uskoro dolazi na platformu. Vjerujem da se zagrijava za Čučanj. Čučanj. Borna Krog, 250 kg. Lijepo za Bornu. Good lift. Luka Kečkeš, 257,5 kg. Sljedeće neka se pripremi Pavo Švenda. I evo kratko pogled na tablicu da vidite. Vrijeme. 257,5 kg za legu Luku Kečkeša. Sad je legal, ne, ali iz PLK Osijeka je. Idemo Luka. Fino. Malo je usporilo gore, Good ali lift. Pavo Švenda, sada 277,5 kg. će Sljedeći neka se biti pripremi Bruno napeta Perković. borba za prvo mjesto. Gabriel je napravio dobar jump. Vrijeme. Vidit ćemo hoće li potvrditi Gabriel svoje prvo mjesto. Drugi attempt mu je bio jako lagan. Evo Pavo Švenda, 277,5 kg. Bravo za Pavu. Good lift. Bruno Perković, 287,5 kg. Sljedeći neka se pripremi Marko Filjak. I evo za kraj drugih pokušaja Bruno Perković, pogledajte ga kao gigant među Vrijeme. Davidima, stoji tu sa 83 kg lifterima. 287,5 kg. Dobio je down, čekamo odluku sudaca, 3 bijela Marko svjetla. Filjak, 135 kg. Sljedeće neka se pripremi Dino Odobašić. I evo kratko stanje tablice da vidite, bitka žestoka u 8-3. Luka Kečkeš, 277,5 kg. A Gabriel Friščić, 250 sigurnih. Vrijeme. Marko
Filjak 135 kg. Good lift. Bravo za Dino Odobašić, Marka. 240 kg. Sljedeće neka se pripremi Noa Miš-Mešić. Dino Odobašić 240 kg. Po nekoj slobodnoj procjeni kasniti ćemo samo pola sata za Vrijeme. originalnim rasporedom, što je iskreno očekivano s obzirom na fatigue. Dino Odobašić 240 kg. No lift. Nažalost, no lift. Noa Miš-Mešić, 240 kg. Sljedeće neka se pripremi Valentino Tomić. Slijedi nam Noa Miš-Mešić. Miš-Mešić. Idemo. Vrijeme. Ide, nažalost, ništa No lift. za Valentino Tomić, 247,5 kg. No. Sljedeći neka se pripremi Gabriel Friščić. Valentino Tomić 247,5 kg. 7,5 kg jump. Vrijeme. Očekivano. Valentino spreman. Ajmo, Valentino 247,5 kg. Šteta za Valentina. Popustio ga je grip u desnoj Gabriel ruci. Friščić, Šteta. 250 kg. Sljedeći neka se pripremi Borna Krog. Trener Alen Kurtović sa njime, a čeka nas Gabriel Friščić. Vrijeme. 250 kg za Gabriela, četvrt tone. Fino za Gabriela. Good lift. High five sa kolegom Val Adrien Lukom. Dekleva. Evo, trenutno 255 stanje tablice, kilograma. total Sljedeći neka se pripremi Gabriela Borna Krog. Friščića 637,5, Luka Kečkeš mora dodati minimum 12 kilograma. Vjerujem da će samo prijaviti, da, prijavili su 270 kilograma da izjednače total. Vrijeme. Više od toga nije im potrebno, budući da je Luka lakši. Van Adrien evo, čeka svojih 255 kilograma.
Vrijeme. Idemo. Van Adrien de Kleva. 255 kilograma. Šteta. Jedan naklon publici, no lift. Borna Krog, Hvata se 257,5 za kg. pektoralis Sljedeći ili neka što se već. pripremi Jakov Mršo. Šteta, nadam se da nije ništa ozbiljno. Evo, stanje tablice biti će, koliko Vrijeme. ja mislim, i neki napadi na rekorde u deadliftu, ako se ne varam, a ide nam Borna Krog, 7,5 kila jump, ili 12, 7,5 kila jump, zateže belt, idemo. No, ovo bi trebao biti no lift, budući da je hičao Good ovo, lift. ali je ovo good lift, Ruas očigledno Bajdiger, desni 257,5 sudac kg. je Sljedeći neka se pripremi Jakov Mršo. se složio sa mnom, očigledno druga dva nisu isto vidjela. Svakako bravo za Bornu Kroga. Evo, bacamo se kratko na tablicu. Slijedi nam Ruas Bajdeger, Vrijeme. 257,5 kilograma. Dvijesto 57,5 kilograma. Bravo. Good Good lift. lift. Jakov Mršo, 260 kg. Sljedeći neka se pripremi Luka Kečkeš. Jakov Mršo loadao je ovo, ako vidite, da pobjedi Ruasa u 105 kilograma. Bio je jedan veliki zagrljaj Ruasa i njegovog trenera. Vrijeme. Sportski pozdrav je napravio. Mi smo se pozabavili tablicom privremeno. Ukoliko Jakov deadlifta 260 kg, prestići će Ruasa sa trećeg na drugo mjesto. Na prvom mjestu je Pavo Švenda. Zanimljiva borba nas čeka za drugo i treće mjesto u 105 i u 83 kilograma. Jakov za drugo mjesto ide, dobio je down komandu, čeka tri bijela. Luka Kečkeš, 270 kg. Sljedeći neka se pripremi Pavo Švenda. I evo, ostala su nam još samo 3 deadlifta. Luka Kečkeš, 270 kg za prvo mjesto u 83 kg kategoriji. Napeto je u juniorima. Cijela ekipa iz PLK Osijeka je tu.
ko će pobijediti, Gabriel ili Luka. Ovaj pool odlučuje. Ne daje se, ali nažalost dobro je. U redu je. No lift. No lift. Gabriel je Pavo Švenda 300 kg. Sljedeće neka se pripremi na Bruno Perković. drugom mjestu. Vjerujem da čak nije ni očekivao Gabriel da će biti ovako napeto. A sada nam slijedi Pavo Švenda 300 kg. Neke cure iz Dubrave, iz Sesveta, u stvari iz Sesveta, tu bacaju fore. Dok mi čekamo Vrijeme. 300 kg od Pave Švende. Pavo Švenda 300 kg. kilograma. Borba, ali već je bio downward motion, šteta za Pavu. Bruno Perković 302,5 Imati će kile. još vremena da se osveti ovih 300 kg na deadliftu. A za kraj jedan gigant, juniorski gigant, Vrijeme. Laf, Bruno Perković. Koliko je ovaj čovjek samo ogroman. 302,5 kg za Brunu Perkovića. Namješta se i nažalost ništa, šteta, bacilo ga je malo naprijed, šteta, so close, evo trener nagrada za Valter 5 minuta. ga je pozdravio, šteta, imat ćemo službenu dodjelu i ne kasnimo puno za originalnom satnicom. Slijede nam grupe E i F koje čine isključivo juniori do 93 kg. Push your kid.